ذا مجموعة من قران يدي هكا وكبر لو ار سي دي وسبوس السبت 25 ديماغو يتمدين تنتيجي وديو ورد حضرن غير 450 ل 500 يمدنن غير ينبديون ديمغناسون وكبراكي رد يردون ديال الولاية نتيجي وديو تشين بوماتاس مجموعة كي مقران لا كونفونسيون هكانتيد اديلي يوصل الصان نلعب النوفو ليسي التمدين تنتيجي داين دينا وسلواي البيرو ريجيونال نتيجي وزو لو ار سي دي مسبوط سعد بودياف يوس تمليليس زين غمسن اس الاربعه اعداد المجموعة كي ادي سقردش يون البروجي تمنداوت يظلن ناغي غزيبن لا كونستيتيسيون بيران اكن سمان الو ار سي تي و اكن يتيدي سفام وسلواي البيرو ريجيونال نتيجي. Pourquoi pour une constitution pérenne? C'est parce que nous pensons que les constitutions qui ont jalonné l'histoire de ce pays n'ont jamais été pérennes. Contrairement à beaucoup de pays qui se respectent. Alors qu'un pays doit avoir le document essentiel de sa souveraineté, qui est une constitution et qui doit résister aux hommes et au temps. Ça veut dire une constitution pérenne. C'est cette prétention que nous avons au RCD. Est-ce que vous allez inviter des partis politiques à la Convention nationale? Absolument. Absolument. Nous invitons tous ceux qui ne refusent pas la disparition de ce pays. Par exemple, un certain nombre de partis islamistes ne seront pas invités. Je dis bien un certain nombre. Sinon, ceux qui s'inscrivent dans une dynamique républicaine ne nous gênent pas, y compris nos amis du MAC, sous toute leur diversité. تيجي وزو بالقسمي محمد السعيد.